kaseng nyutrep Youth Council Malki Circle ha ka nyutrep no pra kala Kynmaw Burom ye ka Sngi ka ba arpun nyu snem jong uba bul en Lyngdoh unong ilam barim jong kaseng Khasi Students Union ublalen yela di na ka benta ka jai benrio kani kaseng kala rakhi kerpang ye kani Sngi da ka balik bu sentiu ha umat saknam jong unong yalam jong ka jai benrio ubadan ha Malki hajan ka Shillong Law College ya kabla penbut dak jingelang kabla ya dan rengkat lang ka MLA jong ka East Shillong constituency ka kong ampri Lyngdoh UMDC uba fanten la kadong kinong yalam ka HYC Sngi ki bahayeng hasem jong ba bol ba kiwe hakani Sngi kinong kren kila porto ye ki kam ki ba bol lalle na ka benta ka jai benrio la kalong kumunong yalam seng bhalang ni wat haba usong ha ka suki kumu menteri ke sarkar jela hagis nam ki por ki belalik no keladai ka por ban penduk ya ka kuhiu keladai ka por ban kenduk ya ka jing ya mursniu ya ka jing mursniu ya ka jing bisni ya ka jing tan telai para mengi keladai ka por bangin kentiu ya ka ri bat ka je pendu jongi sajrong berkham sajrong KLP keladai ki wai na kimat ki banadu ubabul ula keren, ula excite nam ta jomka. Ngai khubelai ya baru KMLA ki bela pas ya resolution bat ngi kri len tiro. Bakin budin ya kani hadu bangin dayo ban perudlong ban penteri kam ya ka. Habode ba put usam. Ngila keren sai. Bakajing ya penbet put usam bat ka sarkar asam kamdei bandlong kajing ya penbet put bersam banyo sai report card hawa arajar arpulai campaign election ngila keren sai. Kajing penbait put kadai bandai katkum kidulir KIOA bat KIA katkum kapara arpau jong kasik schedule bat kham tamay katkum kiput kisam jong ki hima kasi de maki ki bala sansar de maki ki bala play kas app kas nam ta banyada ya kini kiput usam kam long hok ya uno politician bansu kini jubor bansu ai no syaka asam ya kita ki jaka ya kita ki petang jongi ngilakaran saiman ka jaka ngim kuat mempentot ya kata kajing penbet put ki jongki berkasam hari tang kawe kasam ka namde bande ke jeep ka makhlia ka namde bande ke trailer habaki ya penbet beroar de banton kajing ngut jingmot de banyo Burom bar kelien kam lalong ba minister jok asam un kini ya kamat jong khasi ba me khmat ki makasi ban keren kam lalong bangilet halang pi haki banar baro ansu ai lumpi kamlalong bakin yalam makigin put menginadin kata nakaliang kaseng ngilakwa ban kersai ha badai bat kajing dawa ban pendrung ya ketin kasih ke schedule ngilakran sai bawat ketin Nepali kepada ketin bari kelarung balai ketin trairi ketin kasih jongi kamrung kapor keladai balada kini kisngi ngiyoi ke government of Assam ke kersai baban yakun ya ke APSC Assam Public Service Commission kilaru banyakun aktin asamis balai ka makhlia kamla banyakun daktin khasi baktin garo kamtam kaktin khasi baktin garo kala di lupa ka Associate Official Language hato ngipas ya ko Associate Official Language Act tangman penthame ki paiba la ningi mut sisa ban penteri kami ka lada ka sarkar ka mut sisa ban penteri kami ka ngasi banong kala di bansa ya ki kun samla jongi bakin ya kun ya ke exam haktin kasi lani ktin garo ladangila ong bakade ka Associate Official Language penteri kam ya ka nadu ka mensim bat ka donut ka jongka